Mu cyumweru gishize Uganda yohereje ingabo zayo UPDF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri misiyo yo guhashya abarwanyi b'umutwe wa ADF wigambye uruhare mu bitero biherutse kugabwa mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Nyuma yo kohereza izo ngabo, Andrew Mwenda nyiri The Independent akaba ndetse n'umujyanama wa Perezida Museveni yanditse kuri Facebook inkuru yahaye umutwe ugira uti Questions on UPDF deployment in DRC. Niho kuvuga ibyo kwibaza ku cyemezo cyo kohereza ingabo za UPDF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yabajije ibibazo bine birimo icyo yise uruhare rw'u Rwanda mbere yo gucengera muri icyo kibazo. Mwenda yatanze ibitekerezo byagaragaye nk'aho umwanzuro wo gutera wari ugamije gukoresha imbaraga z'umurengera. Mu nyandiko ye, Andrew Mwenda yavuze ko bisa naho UPDF igisirikare cya Uganda itagiye muri DRC igamije kurwanya ADF gusa, ahubwo yakoraga imyiyerekano ya gisirikare igamije kureba urwego ingabo zayo ziriho n'ubushobozi bw'ibikoresho zifite. Yongeyeho ko ibi byakozwe nk'uburyo bwo gutanga ubutumwa kuri mukeba ari we u Rwanda cyangwa se RDF. Andrew Mwenda yibajije uko u Rwanda ruzitwara mu gihe intego ya misiyo izahinduka. Ubusanzwe u Rwanda na Uganda bisangiye inyungu mu kurwanya ADF kuko ibihugu byombi byagizweho ingaruka n'ibitero by'iterabwoba byagabwe n'uyu mutwe. Mu mezi abiri gusa ashize u Rwanda rwaburijemo igitero cy'ubwiyahuzi, ndetse umuyobozi w'itsinda ry'abafatanywe ibiturika byagombaga kwifashishwa haterwa grenade muri Kigali, Niyonshuti Ndoli Ismael, yemeye ko yahuguwe na Salawudin uzwi nka Abu Jihad, Desert Star, The Punisher Ryan Loft, ubarizwa mu nkambi za ADF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andrew Mwenda yanditse ko inyungu zihuriweho zishobora guta umurongo mu gihe Uganda ahitamo guhindura intego ya misiyo. Mu yandi magambo, misiyo yajyanye UPDF muri DRC yo guhashya ADF ishobora guhinduka, ahubwo igakoresha uwo mwanya nk'uburyo bwo kugera ku ntego zayo z'ukuri. Andrew Mwenda yanditse ko Kigali izera ko Kampala ishaka ko ubutegetsi bwayo buhinduka, inizera Kigali ko Kampala iri guhugura ndetse no guha intwaro abanzi bayo bari muri DRC. Ibiboneka ni uko nk'uko Mwenda yabyanditse mu gihe cyashize, u Rwanda ntabwo rwizeye gusa, ahubwo ruzi neza ko kandi rufite ibihamya birimo ibyatanzwe na Andrew Mwenda ubwe. Mu mitwe y'iterabwoba ikorera muri DRC iteza umutekano muke ku Rwanda harimo FDLR, FLN, Rudurunana na RNC ya Bwana Kayumba Nyamwasa. Iyi yose yagiye ivugwa mu mikwano n'igihugu cya Uganda. Mu ntangiriro za 2021, Winnie Byanyima yasabye Perezida Museveni kudashyigikira FDLR, umutwe washyizwe ku rutonde rw'iterabwoba na Amerika ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994. Museveni ariko ntiyabihagaritse, ndetse muri 2005 byahishuye ko Dr. Ignace Murwanashyaka wayoboraga FDLR icyo gihe yatemberaga muri Uganda akoresheje pasiporo yahawe n'iki gihugu cya Uganda. Patrick Karegeya na Kayumba Nyamwasa bahunze bava mu Rwanda mu myaka ya 2007 na 2010, bigizwemo uruhare na Uganda mbere yo gutangiza intambara yeruye ku Rwanda ndetse no kubaka ibirindiro byo gushaka abarwanyi bashya babyari i Kampala muri Uganda. Perezida Museveni we nawe ubwe yigeze kwiyemerera ko hari ibigo byifashishwa mu kwinjiza ingabo muri iyo mitwe bifashwa binyuze mu rwego rw'igihugu rw'ubutasi CMI. Muri 2017 RNC ya Bwana Kayumba Nyamwasa yongeye kandi imbaraga mu bikorwa byo gukangurira abantu kuyigana binyuze mu kubavana muri Uganda bagana muri DRC aho batorezwaga ngo biteguriye gutera u Rwanda. Nyuma y'igihe gito, Perezida Museveni yandikiye Perezida Kagame ibaruwa amwemerera ko yahuye n'abayobozi ba RNC mu ngoro ye mu buryo yise ubw'impanuka. Byaje no kugaragara ko abayobozi ba RNC ya Kayumba Nyamwasa bakoraga ingendo bifashishije pasiporo ya Uganda. Mu Kuboza 2018, raporo ya Loni kuri DRC yemeje ko muri iki gihugu hari ihuriro ryise P5 kandi ikora binyuze mu nkunga rihabwa n'igihugu cya Uganda. Muri uko kwezi kandi abari abayobozi ba FDLR Ignace Nkaka aka Laforge Fils Bazey na Lieutenant Colonel Jean Pierre Nsekanabo bafashwe bagerageza kwambuka umupaka wa Bunagana uhuza DRC n'igihugu cya Uganda, bashyikirizwa ubutabera bw'u Rwanda. Mu kuburana kwabo bahishuye ko bakoreraga ingendo muri Uganda aho bitabiraga inama zigamije guhuza ibikorwa by'imikoranire hagati ya FDL na RNC.
iyo nama bavuga ko yakorwaga ku itegeko rya Mateke wari minisitiri wabwiraga ko afite ubutumwa budasanzwe yahawe na Perezida Museveni. Mu kwakira 2019 umutwe w'iterabwoba wa Runana uri mu ihuriro rya P5 wagabye ibitero mu Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda. Abarwanyi babo bishe abaturage 15 abandi 14 barakomereka. Iperereza ryakozwe n'ingabo z'igihugu RDF yerekanye ko abo barwanyi bateye u Rwanda baturutse muri Uganda. Mu bikoresho bafatanywe harimo telefoni yasanzwemo bimwe mu biganiro byahuje aba barwanyi na Minisitiri Mateke igihe kirekire mu kwirinda ko amakuru y'ubufasha iha imitwe irwanya u Rwanda. Uganda yanze gutanga abandi barwanyi. Mu bijyanye n'imikoranire, RNC Major Mudatiri Habibu yabwiye urukiko ko mbere yo kwinjira muri DRC yinjijwe mu gisirikare muri Uganda, abari naho afashirizwa we n'abandi 31 bagejejwe imbere y'ubutabera nyuma yo gufatirwa mu mashyamba ya DRC. Ibyongeraho ko mu gihe cy'urubanza ruregwamo abarwanya umutwe w'iterabwoba wa FRN, Nsabimana Callixte wise Major Sankara wari wungirije Paul Sesabagina wari umuvugizi wa FRN yahishuye ko ibihugu byombi byamufashije mu mugambi yarimo wo guhungabanya u Rwanda. Yongeye ko yigeze akorana na General Abel Kandiho uyobora CMI ndetse ko Uganda yateye inkunga ibitero FRN yagabwe muri Nyungwe. Byose ni ingero zerekana ko u Rwanda rutizera gusa ahubwo hari n'ibikorwa byerekana ndetse kandi n'ibihamya byatanzwe na Andrew Mwenda ati ntibiri kure yabyo. U Rwanda rwakunze kandi kwitwararika muri iki kibazo ndetse kandi bikwiye guhabwa igisobanuro cyo kutamenya ndetse no kurwanira inyungu zarwo. Ku rundi ruhande ariko u Rwanda rufite inyungu kandi rwiteguye kurinda ndetse no guhangana no wagerageza kuzihungabanya. Iyo usubije amaso ahahise ubona ko umwanzi wagerageje kurenga umurongo utukura agomba kumenya ko azishyura ikiguzi cyabyo byanze bikunze. Abakurikiranira hafi bya politiki y'akarere bavuga ko bategereje kureba niba Uganda izaguma mu ntego zayo ntitezuke ku nshingano yijyanye muri DRC. Ati dufashe nk'urugero, ADF ifite ibirindiro mu duce twa Beni na Bunia mu gihe imitwe irwanya u Rwanda ikorera za Rucuru na Masisi ari natwo duce twegereye u Rwanda. Izi teritwari zisa n'izitandukanye urebye uduce zirimo. U Rwanda rushobora kwinjira muri intambara mu gihe Uganda yakwimura muri DRC, yakwimura ibikorwa bya muri DRC, ibikorwa byo gufasha imitwe irurwanya. Ubusesenguzi bwa Andrew Mwenda ko bitagenda neza muri DRC, u Rwanda ruba rubiri inyuma ati gusa n'ubugamije kuyobya rubanda kuko ntaho yahurira n'iyo ntambara mu gihe Uganda itatezuka ku ntego zayo zo guhashya ADF. Mwenda avuga ko kwirinda ibyabereye Kisangani mu mwaka w'1992 byashobotse kuko Uganda yarenze imipaka igira naho ishaka kugota ingabo z'u Rwanda. Hari icyizere ko hari amasomo menshi cyane yizwe nkuko Andrew Mwenda yakomeje kugenda abigarukaho. Mu gihugu cy'u Burundi nari ndabiciye ku masonga mu kanya, ibanki yitiriwe urwaruka yitwa Bije isabira abakiri bato na cyane cyane abigeme gukarihirizwa ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yo gushikiriza amabanke mu ntumbero yo kuronka ingurane. Ubuyobozi bw'iyo banke bwabivugiye mu Ruganda rwari rumaze iminsi 3 ruhuriramwo urwaruka ruserukira abandi mu ntara zose z'u Burundi. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mwishikirizwa na Desire Hatungimana akora Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda. Nkuko bivugwa na Mawenimana Marlene, umwe mu barongo ishirahamwe y'urwaruka rihungura ibirato n'imikandara musato mu gisagara cya Bujumbura muri quartier ya Kamenge, urwaruka rw'abigeme si benshi bashobora kwitunganiriza imigambi neza. Kubw'uwo mwigeme haracyakeneye ko urwaruka ruguma ruronswa inyigisho kugira ngo rushobore kuja ku rugero rumwe n'abahungu mu bikorwa byo kwiteza imbere. Hari urwaruka rubizi mugabo ntabwo ari benshi, ni bake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukumengo ari abantu turaba gusa ibikorwa by'imuhira tutoshobora gukora ibintu bijya na biriya. Mugabo uno munsi duhamagariwe abagore abakobwa kuja mu bikorwa by'iterambere tukabereka yuko dushoboye, kubera tutazi kurondera uco usanga tuja mu ngeso mbi. Mugabo kuri twebwe twaje muri izi nyigisho biradufashije cyane, ejo tuzogira ico twimariye tutarinze kuraba imifuko y'abavyeyi, biradufashije cyane. Naho Oda Nduwayezu wo mu Cibitoke cya Rugombo mu burengero bw'u Burundi abona ko umwigeme atoroherwa mu koronka umutahe, ariko yakoze neza umugambi wiwe
arashobora kuronka abamufata mu mugongo. Uwo mwigeme ari mu ishirahamwe rihingura amakara mu bucafu avuga ko n'ishirahamwe ryabo ryashoboye kuronka ingurane mu banki y'ugwaruka. Uburyo ntibworoshe kuronka, ariko iyo watanguye urashobora kurondera umuntu aguha amafaranga makenya ugatanga umugambi wawe, hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere uraja muri banke bije, hama ukagira plan de faire yawe, hama ukayijana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura. Turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo dukore miliyoni 24 kugira ngo tubandanye ibikorwa byacu bivanye naho twari tugejeje. Turi mu makoperative imaze guha amafaranga, barashitse no kuri tahaye bararaba ibikorwa dukora kugira ngo bashobore kuduha ayo mafaranga. Christophe Ndagijimana, umuhinga mu bijanye no gutunganya imigambi, avuga ko kenshi ibituma imigambi imwe y'ugwaruka ihomba ari kubera ko iba yizwe nabi. Ibintu nyamukuru bituma umugambi wunguka ntibiheze ngo vyisungwe. Kugira ngo wiyumvire umugambi, nimba ari unité de transformation, il faut d'abord penser. Nimba mu kibitoki bari bagize transformation des demandes, mu kibitoki myembe iriyo, transformation des passes iriyo, mugabo mugaca mwitwara Bubanza mugasanga nta myembe iriyo canke passes ziriyo. Murumva yuko muca mukora kandi muhomba, kuko bizobasaba kuzana za matière première ari mu kibitoki, hanyuma muheze mugire transformation abubanza. Hariho coût supplémentaire ya transport de matière première iba yiyongereye mu mugambi wawe. Nukuvuga plan d'affaires yanyu ifu yiko yerekana yuko ibyo mukeneye byose kugira ngo umugambi uje mu ngiro, na cyane cyane mu bijanye n'inyubako. Sixten Yuhire, umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe ugwaruka,